Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami wartakan terkait aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh Gerakan Pengawal Maklumat MUI atau disingkat GPM MUI Sulsel. Aksi menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau disingkat RUU HIP ini berlangsung di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Ratusan massa dari berbagai ormas Islam yang bergabung dalam GPM MUI Sulsel membanjiri jalan menolak RUU HIP. Di sela-sela aksi unjuk rasanya, dari Tapak Suci melakukan atraksi bela diri di tengah kerumunan massa GPM MUI Sulsel. Berikut atraksinya. Allahu Rabbuna wa huwa khassuna Muhammadur Rasulullah huwa qudwatuna Al-Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna wa syahada ghayatuna Allahu Akbar 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 Hayya 'alal jihad Hayya 'alal jihad Mansuru Islam wal muslimin Hayya 'alal jihad Hayya 'alal jihad Mansuru Islam wal muslimin Aishariman aw mustahidan Aishariman aw mustahidan La ilaha akbar La ilaha illallah Aishariman aw mustahidan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Muhammadur Rasulullah La